Ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke betse ke thabile haholo hore ke be le wena kajeno. Re tswela pele ka thuto ya rona eo re nkang ho mareka kgaolo ya boredi temana ya 34 ebile e tla fella ka kgaolong ya 9 temana ya pele. Itse ke mareka kgaolo ya boredi temana 34 ke ya kgaolong ya 9 temana e le nngwe. Thuto ya kajeno ke ya 59 eo re leng yona kajeno. Mme thuto ena ke thuto ya boraro ho mokgahlelo wa bobedi wa Evangeli tsa Marebeng ka kajeno. Ke mokgahlelo wa boraro ke thuto ya boraro mokgahlelong wa bobedi wa Evangeli ya Mareka, moo ke ileng ka re kaolo eno ke tsela ya sefapano. Ke a leboha le barutuwa ba hae ho yena a re ho bona motho le ha e ka ba mang le mang ya ratang ho ntatela a ke a itele, a ipele se sefapano sa hae mme a ntshale morao, hobane ya ratang ho boloka bophelo ba hae o tla timellwa ke bona, empa ya timellwang ke bophelo ba hae ka baka la ka le la Evangeli o tla bo boloka. Hobane motho le ha ka rua lefatshe lohle mme a timellwa ke moya wa hae, e tla ba o ruileng ka lona na? Kapa motho moya wa hae o tla o reka kang? Hobane ya hlajwang ke dihlong ka nna le ka ditaba tsa ka pela moloko ona o mofebe o mo etsa dibe, le yena mora motho o tla mo hlabela ke dihlong, mohlatlang ka kganya ntatae ha mmoho le manyeloi a halalelang. Kgaolo ya 9 temana e le nngwe e qalang. Le hona a re ho bona ka nnete ke a le bolella ke re ba bang ba teng ho ba emeng mona ba kekeng ba utlwa ho shwa ba eso ho boneng mmuso wa Modimo o etla ka matla. Lena ke lentswe la morena a le hlonolofatse rona dipelong tsa rona le ditsebeng tsa rona, ka lebitso la ntate le la moralla moya o halalelang. Amen. A ke re nke thapelo. Ntate wa rona ya halalelang, ke lentswe la hao lena, mme lentswe la hao ke bophelo, lentswe la hao ke matla ho rona ka mehla le mehla. Ke na le rona jwale ntate, ha re leka hore re utlwisise se ngotsweng ka hare ho lona. Tsena re di beha ho wena ka lebaka la Kriste ya rena, nya buisang le lona moya o hallang Modimo le moo. Amen. Momamedi, thuto eo re neng re tloha ho yona, Yesu o na bontsha hore mora motho e ka kgona a utlwise bohloko bo boholo. Ke a tshepa o ntso hopola thuto eo re ilang ka ba le yona. Re ne re tjho jwalo re o re e ka kgona mora motho a utlwise bohloko bo boholo, a nto lahlwa. Jwale mona mo re kenang teng kajeno, palong ena eo re badileng kajeno lena, Jesu o na bua le letshwele mme a ntshetsa pele thuto yane ya ho utlwisa bohloko. Thuto yane ya ho utlwisa bohloko. Lekgetlong lena o na bua le letshwele, a bua le barutwa ba hae Easter le bohle ba neng ba tlile ho bona ba neng ba tlile ho bona ka ho dumela ho yena. O na hlile a bua ka barutwa ba hae, o na hlile a bua ka barutwa ba hae moo hore banna bao le ba bonang e le barutwa ba ka, e hlile ba tla feta ka hara mollo, ba tla feta ka hara ditlhoriso,
ba di lebelle. Ha fela ba mo setse morao, ntho tseo ba ke ba di qoba. Mme o na bile a bolela phatlalatsa hore le lona le tshwele lena la Roma le dumetseng ho efankgedi, le tsebe le lona hore le tla utlwiswa bohloko haeba le fela le ntatela le dumela ho nna. Ke seo mareka a se rutang thutong ena. Hantlentle le tshwele lena le ne le sa lebella puo e tshwanang le ena. Letshwele le ne le sa dumella puo e tjena hobane lona le ne le kgotsofetse hore Jesu ke yena Mesia. Ne le kgodisehile mme le dumela hore Jesu e fela ke yena Mesia eo ba ntseng ba mo hloka, ya tla ba lopolla pusong ya Roma. Ke seo bona ba se shebile. Lona letshwele le ne le hopotse ho mo phahamisa, ne le lokotse le hopotse hore di tlo mo phahamisa le mo etsa morena le mmusi wa Roma, mme e tla ba yena e tla busa tikulo eo ba leng ho yona, mme e tla be le morena wa bona. Jwale sena se Jesu a se rutang mona ke hore mang kapa mang ya ratang ho mo latela o lokela ho tseba hore ehlile a ka ba hara bothata bo boholo ke ditaba tseo a di nahanang, e leng hore a ka ba le hona ho utlwiswa bohloko mang kapa mang ya latelang Jesu. Ona bua a totobatsa ile ka nnete hore mang kapa mang ya ratang ho mo latela o lokela ho kgaohana le tseo a di ratang, tseo a di utlwisisang haholoholo ke tsa hae, tseo a bona hore eka a keke a arohana le tsona, e tle o tshwanetse a arohane le tsona. Bao ba jwalo ba ikemisetse ho lahlehelwa le ke yona tshireletso ya bona. Ha ba setse morao Jesu Kriste, ba ikemisetse hore le yona tshireletso ya bona tshireletso ya bona e tla ba lahlehela. Ba ikemisetse le hore maphelo a bona kapa bophelo ba bona bo tla ba tsietsing, bo tla ba mathateng ka lebaka la ho nka tshebeletso ya hae. Ke seo Jesu a neng a se ruta. Mme Jesu hape o na ruta hore o ba ruta hore bao ba ipolelang e le ba mo latelang ba lokela hore ho bona ba bona bo timele ka ho bona, mme ba lahlehelwe ruri tlasa lebitso leo ba nkang mothati wa tumelo ho lona, e leng lebitsong la Jesu. Taba ya boraro, o re bao ba ikemiseditseng ho etsa tse jwalo ke bona batlang ho iphumana. Ha ba iphumana ba tla elellwa hore ba fumane bophelo kgubung ya bona. Ba tla ithola hore jwale ba fumane bophelo kgubung ya bona. Hona ho bolela hore ho kotsi ho latela Jesu, empa ho kotsi ho se mo latele. Ho kotsi ho latela Jesu, empa ho kotsi ho se mo latele. A re tsebeng bana beso hore ka nako yohle mareka nang ngola taba sena efankgeding, taba ena ya nang ngola efankgedi e ne le ha ditlhekefetso di qadile haholo Roma. Rome e ne e tjha. Bohle ba dumetseng ho Jesu Kriste, ba dumelang Jesu, bana ba se ba qadile ho tsongwa ba iswa hodimo le tlase le ho lwantshwa hona moo Roma. Hona ho etsuwa ke Nero ya leng yena e ne le mohlorisi ke ka lemo sa 65 AD. Bongodi bona ba mareka efankgedi ena ebile thuso e kgolo ho balatedi ba Jesu. Ba neng ba sutluwa, ba neng ba otluwa, ba neng ba rohakwa,
ba etswa bohle tsohle tse mpe tse bohloko. Ke selelekela sa karolo ene re leng ho yona hore mona re kena jwang ebile hantle thuto ya teng ne re ha re ye ka temana he jwale ha re shebe temana 34. Motho le ha e ka ba mang le mang ya ratang ho ntatela a ke itele a ipeletse sefapano sa hae mme a ntsha le morao a itele hona ke hore boyena a botimele boyena ha ke a bolatolehe sena se bitswang yena ha se latole a tlose boyena ka ditsela tsohle. Boyena bokeke banna ba tsamaya le yena e le ha a rata ho sala Jesu morao. Tshwantse a tsebe taba eno hore boyena bokeke banna ba tsamaya le yena nako yohle ha fela a rata ho sala Jesu morao. Jesu o re a itebale a lebale boyena hobane ha e sale wa hae tla boyena empa kwa Modimo ka Jesu. Ho yena ho dula mantswe a reng ntaele morena hobane ke mofo wa hao, thato ke tletsa ya hao le ha e ka nkimela. Jwale hona le mantswe ane hape hore a ipeletse sefapano sa hae. Sefapano e ne le thupa e boima e neng e jarwa ka hara motse ke eo e leng sesinyi se molato ha se ne se iswa sebakeng sa ho bolawa ha sona. Ha se fihla tulong eo sesinyi se ilo bolaelwa teng, se ne se faswa ka marapo kapa sotlellwa ka dipekere thupeng eo, ka matsoho a hae a otlellwa teng ka dipekere thupeng eo, kapa a faswa ka marapo ka mahlakore ohle kaofela a ntse a faswa thupeng eo. Jesu o re ba mo sala morao ba lokela hore eke ke tsona disinyi tsona tseo tse nkileng difapano tsa tsona seterateng e le ha ba lebeletswe hore taba pele ba tla utlwiswa bohloko ha nako ya teng e fihlile. Bona ba dumele ho nehelana ka hlompheho ya bona, ba dumele ho nehelana ka hlompheho tsohle tsa bona hobane tsona di matsohong a eo ba dumetseng ho yona. Ho hlompheha ha bona ha o sa le ho bona, ho matsohong a eo ba dumetseng ho yona. Ke taba ya pele ena. Taba ya bobedi kore bona ba mpa ba fapane le disinyi tseo tse ding hobane bona ke bona ka bo bona ba inkelang sefapano ba se ya mahetleng a bona. Phapang ya lona e fapana le bane hobane bane bona bana ba hle ba jarisa sefapano sa bona. Lona inkeleng sefapano seo ka bo sona le inkele sefapano se beha mahetleng a lona, ebe le sala Jesu morao. Taba ena ho bona ha e qobellwe ke mang kapa mang, ha e fapane le mane moo batho ba disinyi tsane tsona di qobellelwa hore di nke sefapano seo. Mona ha motho ha qobellwe empa ba inkela sefapano mahetleng a bona. Tla fumana pineng e nngwe tla fumana se ba re ba inkele sefapano mahetleng a bona, e le Mminathoko a re ba inkele sefapano
mahetleng a bona, ba tle ba shwele dikano tse ba leng ho tsona. O re eya ba inkele sefapano mahetleng a bona. Taba ena hape re bona e ntse bua hape ke Mareka kgalong ya 15 temana 20 mo hape mo re bonang taba ena e re mina thoko yena hore taba ena e tla ba tle ba shwele dikano tseo ba leng ho tsona, ba tle ba shwele dikano tse ba leng ho tsona. Baruti, bareri, bakatekista, baboledi, baefankgedi, ha ho mokgwa ofe kapa ofe o tlang ho dulela ho belaela le ho ingamangama ka hore wena o hlouwe, ha wa tshwareha hantle phuthelong moo leng hona teng. O keke wa fumanwa o le ntshutu, ba o fumana o so le ntshutu hobane o re ba o rohakile moo kerekeng eo leng ho yona. Sefapano sa hao o lokela go se jare e le wena. Sefapano sa hao o lokela hore o ijarele sona mahetleng a hao. Sefapano seo o tshwanetse hore ke sa hao, ke sefapano seo wena hore Morena Modimo, Morena Jesu, njarisitse sefapano sa hao sena ke o sale morao. Ngwaneso, ke rata hore thuto ena ka jebulena ha e telele he ka jeno, ke kopa hore ke eme ka temana ena eo ke manoloseng ka jeno ya 34 ke tle ke betse ke tswela pele thutong e latelang hape ke bentse ke sa batle gore thuto tsa rona di be telele e le hore re ne re ditle ka dikgauhano ka jeno lena thuto ena e leng ya 59 ke kopa hore e eme hona mona ka jeno re ntse re le thutong ya boraro tseleng ya sefapano. Re a leboha ha re rapeleng ntate wa rona ya halalelang, ruri re a leboha lentswe la hao ke nnete, lentswe la hao ke leboha. Hlonolofatsa mohi mohle maleng hona teng hore kganyeng ya hao le leseding la hao re hole go sebeletse. Hlonolofatsa morena ka Jesu Kriste morena le mokristo wa rona. Amen. Khotso e be le wena.